Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus sito palangit pakon tanohon. Amen. Dop jupah hatamu hupangan maay. Gabe malas ni uhur do baku hatamu. Apa hamegahon bani uhurhu. Ay marpanggorani bani goranmu doau. Ham Jehovah naibata jebaut. Haleluya. Martong umahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami. Maka tahun terima kasih doa nami halani naduk ibatalarham dirimu marhite hatamu. Ojur hamma hanami asetong tong iha perlu nai manjalohon pakon makorjahon hatamuin. Pasada hamma hanami namartupuon asetong tong sada songon ham nasada pakon Yesus Kristus anakmu. Suruh hama tondimu tondi napasing. Lahoman rahut hasadaon nami. Ase lambin marsangap janah marmulia goranmu. Marhitehon goluh nami. Ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ipaondos hanami tonggo namion hubamu. Amin. Mandoding kita. Doding ta humbani buku haleluya. 407 ayat 1 pakon 2. 407. Puji Jehovah Tuhan naibata, ay marjumba lang dogorani. Daganu panjol masay marsombama, say hagoluh kon hatani. Also haganu pan mambur, tubuh mamalas niu. Bokay pangarapan holong na tota, rap mangolop kon gorani. Mondo marsomba bani naibata, puji maia pergogodoi. Ulang marna loja sairikon ma, rap membalo si hatani. Polso haganupan mambur, tubuh mamalas niu. Bokay pangarapan holong na tota, rap mandoding kon haleluya. Sonari Dasmita membahasa Permahan nama Der. Ya, terima kasih. Tetanggar dulu, Bang. Ya. Ya, Der. Tetanggar. Ya, matonggoy ta. Tuhan na ibata Bapa nami na marhabang sa negoryatas. Puji-pujian terima kasih sembah nami hubamu ale Tuhan. Ihapon hanami Tuhan bani pargoluhan nami si ganupari. Idop pakon ni holong niataymu na tongtong manramot kon pargoluhan nami.
Ibereham hasehaton hajorgiton yakula nami Tuhan. Buiha nami Tuhan makorzahon horza nami ibagas nasadarion romban hubani harosuh nihurmu. Tuhan bani bornginon Tuhan marhasadaon hanami Tuhan. Bani partongguan nami sektor sada 2 pakon tolu. Agepe Tuhan melalui Zoom on hanami pajupah bohi. Lang makurangi pamuzion nami hubamu Tuhan. Pasu-pasuham hanami Tuhan. Nama dihuti partongguan on. Tuhan sihol mahanami Tuhan membasa permahan nama dear. Pasu-pasuham hanami nama nangihon. Uwaiham uhur pakon pikiran nami Tuhan. Asehatamu bani permahan nama diar on boy hagoluhkon hanami bani perguluan nami siganupari. Imma Tuhan masnyur nami lang mamuji pasangapkon goranmu. On matonggelek nami hubamu Tuhan. Ipadaskan nami marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Parmahan na badear bata bani bornginon ay judul baggal ni ulih ni sihabiyari Jahoba. Izagado pardalan ni uhum anjaha iramot kondo dalan ni halak na daulat bani. Podah 2 ayat 8. Bani naisukun na bata Raja Salomo. Aha nasihol bereon hubani. Arta hasangapon atap uhur hapentaran. Ipindo Raja Salomo do hauhuron hapentaron hubani na bata. Tongon isedo simada hauhuran apa hapentaran. Aido naboy manrajai dunia on. Somaldo hita marpodah apa ipodahi. Takasdo naahap kon guna ni podah ni ise na manjolom podah. Aido na selamat bani geluh ni. Tongon anggolang iparibagas kon podah saut mamago. Podah do hata ni nebata. Parpesalmen makkatahon. Hatamudo rigapan bani nahe zanah haliharon bani dalanku. Nini parpodahon. Anggo ihabiari hita Jahoba. Tangi bani hapentaran nahumbani. Boido hita malua humbani uhum. Artini boido hita mardalan bani nasitong. Bagah-bagah doon. Anggo sihol na botoh na madear apa mandalan konsi. Anggo sihol diri maluah humbani siding ni sibolis. Na pindo mahapentaran apa hauhuron humbani Tuhan. Deba zolma dommados bani atap nasonahape. Dos bani nasalah pakon nasitong. Bueido zolma marusaha aseboy totap sitong geluhni. Izagado pardalan ni uhum. Artini iramot konhita ase sitong. Gabe marguna aturan batta. Lang adong ganggu ni uhur makurzahon na madear. Totap boy mambonarhon na bonar. Zanah masalah kon nasalah. Naharosuh kon mahahorza na madear. Nabotoh ma nalang iharosuh kon Tuhan. Wagoto otoan. Panipuon. Hata ni Tuhan do hauhuron apa hapentaran. Halaniay. Pindo hita matongtong. Ase marianan ay ibagas goluta. Ase maluah hita. Iramot kondo na daulat maruhur. Adong hape na totap manramot kon hita. Patut tonggota tongtong. Patut tonggota tongtong ase iparuhurhon.
zanah iazari hita. Ase goranon hita sihabiari Jahoba. Biar mangidah Jahoba do mulani hapentaron. Andohar gabe halak ngapentar goranon hita. Martonggo mahita. Ukap hama uhur apa hadirion nami Tuhan. Aseraha nami manjalo poda apa hauhuran nahumbamu. In mahatamu. Ai ibagas hamdo harsahanami boy mardalan ibagas hasitongan. Zanah kumbani kuasa apa akal-akal ni dunia on. Gabe zolma sihabiari hamma hanami. Amin. May tangar hita ambilan mandoring mahita humbani haleluya nomor 340 ayat 142. Sauhur sapariyama ganukuriai marhasa dauna dear ibagas Tuhani riak mahita haganu mamuji Tuhan ruh mardami marsiurupan marsiha holongan asa daun kota pogu bani onjolani ai maha porsaya oni sisada Tuhani sada bai pandidionin nahum bai bapai ai ganuk na porsayada mamuji ham Tuhan. Ambilan Bapak Panita. Buka mikmu Bapak Panita. Domba? Ya. Dia Martonggo mahita. Dia ditupa sampai Nabi bambu Tuhan na tetap setia maka somanihan Nabi. Jana kesetiaan muai ibalo si Nabi memberita kesetiaan. Aido naya pokan Nabi songon doding nangai sauhur sapanriah kanabi gano. Merhasa daun oleh Tuhan banina bandala di guluh on. Rahut kamma hasa daun nami merhite holong muin. Asa tetap terjabar hasa daun nami bani parguluh on nabi. Langadong naboi memutus atap mandirang hanabi. Lagi situasi HP terbukti dari bani ombas on AGP
merajalela virus agi COVID-10 siahon, tetap doha sadaon nami. Sadahan nami, agi maritiuni aplikasi Jumon, sektor sada 2 bani pertongguan bornginon. Mamuciham, manangar hatamu, nagapi rigapan berinahe nami panondang bagi perdalanan nami. Arsahap mahamali Tuhan, dembah sirsir hanami. Manangihon, jana sirsir komahanami makaguluh konin mangajangkon pangurupion. Ibagas Kristus Yesus. Amin. Ya, ambilata umbani surat ni Paulus napaduaon ubani kuria Korintus. Ayat itu das kubani 10:5. Tertangar itu nih. Tertangar do Pandita. Tertangar, Pandita. Ya, ladi di benda batu air diri harus sifat ala pertangar nih. Oh, maruh HP like upar BDS. BSD itu nih. Iya, ubah sahon itu contoh nih. Ipu kembali pitu. Tapi songon bani haganuk marhasurungan nasyam. Aima bani hapor sayaon. Bani hata. Bani habotokon. Bani sagala haringgason. Bani holong dopak hanani. Sihol masonai hasurungan nasyam. Agi bani horja idop ni ukur. Sedo songon parentah hatakon. Tapi laho manguci sitong ni holong ni wurna siamdo marimbang habuzuron ni halak nalikan. Ai boto na siamdo hidup ni wur itu hata Yesus Kristus nabayakinan gabe miskin halani na siam. Kasi bayak na siam halani som dunyai. Ibagas paraon sonon do pikiraku siya taudoku. Diar maai bani na siam. Aido may bukan na siyam taon na salpu. Sedu pita na mandalankon. Tapi diu do na masurahon. Asi sonari pe dalam kon na siyam mahumain. Asi somon pordo niukur lahom mandriakon. Sonai mahuma mandalankon dumhuban na terbaik. Anggodong pordo niukur. Ya, anggodong pordo niukur siya malas konokon doai. Dong ubaina adong, sing dong ubaina so adong. Artinya sedo asesonang naligan, HP susah nasyam marsipadosan manamin. Anggo sonari nalubih banin nasyama mangkuk kinahurang bani sidia. Ase nalubih bani sidia mangkuk kinahurang bani nasyam. Asidus so natas surat ini. Namarnah nawi sing berlebih-lebih. Anjahan namarnah nautik sing kurangan. Aiba das. Iya, kita ganup na hinarga di Tuhan. Dumuhu bani judul di perikop tahun. Patuputupak bani kuriana di Jerusalem. Tupak manupaki ra onggado hita manupaki onggahoma itu pagi onggado hita mangurupi onggado homa yurupi asedong perhadusan anggo bani bahasa Indonesia disebut supaya ada keseimbangan. Permahanokan makatahot, onggado kita berpudah. Jada ongka banjalo pudah. Aizo beda kita keterbatasan di hitajo. Pudah ina siam anabi. Kalau orang dadidat boleh memberi pudah. Habis yang godong na penter berpudah. Bandingon penter di pudah.
Tapi sedong tuh ma pentar marpoda, tapi jangan coba-coba ipudahi. Ay lang dong, may keseimbangan lang na ito. Kasi bata pero nahinargan ni Tuhan, manupaki, itupaki, marsibere-bere, manjalo, dyan naman bere. Ay dugulo to. Jadi manupaki, itupaki, marsibere-bere, mambere, manjalo, satorap kita manjalo, satorap mambere. Atene. Sido masuk ni John, asi marsibalasan, marhuhaolongi, kalau dia itu memang guluhin na persai. Sidu haolongi, asika holongi. Untuk pagi mesin wai, oleh situ pagi au. Urupi mesin wai, asi urupi lang. Laksana itene. Songon bukan istilah namar pudahai. Ipodai hita siya polan, buru kita manjolo poda kumbani na ligan. Ipudaki hita niombani hasoman, buru koma hita manjolo poda atak diombata humbani na ligan. Aido gulu on tene. Selinari asidong keseimbangan. Na pasti na mga hapon gulu ni itu pakai na bata, dia pasti sir-sir marupaki. Ibagas holong. Garis bawah hita ibagas holong. Ang lagi ibagas kolong, buy masongonok kanayay, holong mangalop holong. Itu pakai situ pagi, langsung na itene. Onma lidah kita. Jadi na mga hapon guluh ni itu pakai na bata, dia pasti sir-sir manupaki. Kami sedang kesaksian ni sada keluarga, na iba bapa ay nadong bandamion na humbene batado. Ang humbene batado, tentuhan nami mendengar sir-sir doa berbagi, pakai istilah berbagi tenai. Berbagi itu indah dan bahagia. Berbagi dalam artian anggodong na mangindo pangurupion tetap terbuka tenai. On Korea, Makedonia, manupaki Korea, na Jerusalem. Ang ipasahita kumpani sadanari ay dutiriwan na yang di Paulus. Padahal Korea Makedonia siya Korea na baya. Tapi si dia sir-sir memberi tupak sabui terbain si dia. Ilang adong alasan masuk budwau, lang adong baku, lang. Alani panupakion, lang iso nominal ni, lang iso nominal nila. Ketulusan, keikhlasan bote. Ay may idak kita jod. Korintus pedo mong pukay, tapi lang berkelanjutan. Pelayanan kasih harus terus berkesinambungan, berlanjut terus. Latar belakang ini Paulus halani dong masalah intern di Korintus. Takas betul kita kan perbulan-bulahan. Ayma ajaran-ajaran palsu na masuk. Sampai dong na sanksi bani apostolon di Paulus. Jadi hubat kada hinaragani Tuhan, wangkat piga-piga kata bijak soal nama bereo. Agi kesaktian di sada Kuria, adok sada Kuria nah atau kon Kuria na makmur, nini sonon. Sbui hanami sonon, halani si bere-bere ni bata. Kalau di siberi-beri ini batado, mani mun sir-sir ko mahanami memberi. Anggolang, anggui hopol-hopol hanami do, masik.
gilukon. Tapi yang gorahan nami berbagi memberi manupagi hasoman nama murluon. Sengan jeho malambin romiskini hanami halani roh dose pasu-pasu na baru. Tapi yang gue hulit kanami do songonok kanayay. Gilukon do ay. Ay masada na paduahon. Ang Gobanisar Mota yang ka John Wesley. Nasubot ko ma John Wesley makatao sumong. Aw lang marpuya-puya aw banikuluku. Uhemat do banikuluku. Asya dong bagi honok ko binaligan. Naibiyatan eh. Lupayan na patuluan on ungkapan ni William Shakespeare. Pujangga Inggris ay nini sono jupado malas ni hurnagok ang guadong mambere ibagas malas ni hur jahan naman jalway pe ibagas malas ni hur ulang koma naman jalmar malas ni hur tapi namambere mangutungut lah atap sebalik ni manupagi bagas malas miur. Jadi Kuria Makedonia gabe teladan pasal na manupagi on mayojur Paulus suba di Kuria Korintus ben nasiam lo tupak nasiam sedia terbain nasiam. Aido mana yang lami di gereja tadi. Aku ingat sebelum Covid Ubatai resoton hampir sali 2 minggu undangan hukum tatene pembangunan gereja mengindo tupak. Di Roma pengurus sektor maka tahun kita loh kotik-kotik peujai. Kuriat tarutongai saninapta doai ingon. Padumita wali bani topik minggu tatene. Jadi aku pengalaman hong ke sektor rapsono. Sangga pendeta resort au di daerah raya di Huta hampir sali 2 minggu sudah undangan sipata 20 eksemplar si bagi ono kubei semanani beriok jadi ubere beberi sada bapak malas duhur di manjalo sabinggu dari rose Beri bani bapak koma malas duhur ni manjal. Roh use. Ubagi bebe serbo bari persermonan. Kulaosi ma bapak. Meru malima hali au pedudut kubani memberi surat undangan pembangunan gereja mangin tutup pakon. HP ini dah ni. Apa tidak? Masih lau si hamau ni. Ya, ada bapak malam dua lalap halani hubung gudung sir lalap hampir tiap minggu niku. Ma balas di bapak. Iya, angko pasukan tiap minggu lang tiap minggu dah tiap hari duna zalo ini. Malas subur manangarai. Terus salam bapak terima kasih bapak. Naim dong bangun saran hari usen. Hari kesaksian doa itene. Pasal naha nama resi bere-bere manupaki Kuria Sililitan manupaki Kuria 3 runggu audisian ada hobenoten 3 runggu manupaki Kuria Legan saling masih bahasa si malungupe marsi urupan marsi tupakan ibagas guluhon lang pita manjalo tu patene lang dong alasan makatong lang dong alani buidu kita manupaki ay masih dong duho masada bapa ibagas ranggiani panitia horja pembangunan gereja duko si Maria paguru ni kurion rapat jemaat masa mabako angguau ulangi pindonasiam duit lo ibo donasiam dogulu Umbaku tenaga mani. Ay PHP
naman lupa gitu tene. Tenaga, pikiran, pudah nokan sok disebut bari permahan nama dia. Si beri honong, ubadi, hasoman nama merupa. Anggodong pembotoh, nabagi. Alani surung do pembotoh di Par Korintus ini tene. Hapur sewa naipe iman kepada Tuhan kita saksikan. Songon holong nasiam kuban nami ini Paulus bani Par Korintus ai. Jabarkanlah itu kepada orang lain. Selinari disebut pelayanan kasih, pelayanan diakonia dari gereja tidak akan pernah berhenti. Terus jalan berkesinambungan doai ibagas parguluh tahun tene. Asih atau konma ibata geruk nahinagan itu hatta yujur ombas on peyujur doa. Lari bani polorang sonarion ba do ia aplikasi kasoman agi gereja terlebih situasi COVID on ana bahat berdampak tene berdampak adong na PHK, adong nalikan. Ada aksi sosial, pelayanan kasih, adong naman bagi sembako, adong homa naman bere masker, pakonaligan tene. Ay kepedulian doa tene. Sebetulnya orang yang merasakan kepedulian Tuhan dia akan terpanggil peduli dengan sesamanya. ICPI. Na mangahapkon pangurupion di Tuhan, dia terpanggil untuk mengurupi naligan. Na mangahapkon holong di Tuhan, dia akan mengasihi orang lain siapapun. Ang bis topik minggu ata makataong kolong persaninaong ay si saninata etene ahulongi hasaman bujolman isi ay isi pialaknya etene ay do kepedulian ni naangkat usi Mama Teresa banina sir ia mengidangi ke daerah miskin India di Kalkuta. Kung gano'n na sugutay agi naulakon. Roman ini wartawan ubani Mama Teresa. Inang naay mapakmu marawat pabursikon ugah ni na tinggal di daerah kumuin, ugahan dugi mananah-nanah, ya kusina na wani pabursih, ibuan hukuman. Roni wartawanon, ya, usah dia pegajiku bagal pegajiku berek sing baku ang kukorja na so Indo ni. Ada balas ni Mama Teresa, Bunda Teresa. Peda anggo humbani duit doro au mangidang yung sing bakunda. Tapi halani holong do. Ay do mahuap ang holong ni Kristus. Na makukup au. Ay do sisir au hujton. Ay do nidol ko ni Paulus koma. Kristus na bayak ay sir gabi miskin halani miskin ta ay asibayak hitay lubi-lubi di. Manharap iya. Dia tinggalkan hasangapon. Nasong bani surat Pilipia itu ini. Asi daputan kita. Jadi itu unjulan dasar. Lau manggurupi. Lau manupati. Hari doma itu pagi Tuhan kita ibagas guluh on. Nadong membere tapi ulang
Badabuh kubadi arogansi, ijang diuhur. Nautik memberi, ulang kumama dabuh kumbali. Gabi rendah diri, etek pangahap tila. Memberi dong banyak dong batang, ulang nalang dong ini ditede. Bani ambilat tau. Memberi dengan sukacita, dengan hati tulus. Aku tidur tidak, agi televisi piagi bani perjalanan di Jakarta. Adong naman beri sunaigi. Bro naman biron, kenapa Pak? Kok saya diberi? Ya, saya mau memberi Bapak. Saya ikhlas kok. Oh Bapak ikhlas ya? Iya, halanya ikhlas dunia ini. Icalo Pak. Nadi humagi hitai bagas naman beri. Na berbagyon. Na manupakyon. Bagas pergulu watak. Karena gulu tahun memberi manjalo edoma perlu bisa lo kita umpadi Tuhan asedong beri hormat tatene. Tuhan memberkati, boleh kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Gilang iholit gi, semua sebut no kanai, iholit dop ni kabe masik. Ipatupu, iakut, dop ni kabe gilukan. Tuhan memberikan kebutuhan kita. Udi ingat usia wonggodo Tuhan memberi mana bagi bangsa ai. Tuhan berkatakan buat cukup sadari. Dong membuat persediaan untuk obat hari tu luar jadi. Gilo pun. Artinya na usubut no kanai na sebutan pasalon berkat Tuhan itu boleh kita salurkan menjadi berkat buat orang lain. Kebenaran bani bulat pituon au sada topik ambilan na itu dohu baku bani GKPS TV aima orang yang memperhatikan isen memperdiati yang gikuna itu ketekon yang terhina ini dahu baku dua ini tene. Arti ibu itu kita gabe saluran berkat bani halak naligan. Jangan gabe malas nyur bata hasangapun bani tuhaka. Aido nagabe sejolomota. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba marsitupakan bani perdalan di Guruhon. Memberi, berbagi, mengurupi wujud pelayanan kasih. Pangidangion namari si holong terjabar ai ibagas wal guru kota. Paulus bani Kuria Korintus agi bani Kuria naligan pe iujur do ai tene. Jana ai do na ialan hita bani kulta das kubani ombas on Kuria namar siruban. Namar sanina doita. Kasih persaudaraan. Olok parsaninaon. Ini topik mingguata. Isi dosa ninata. Dudingta haleluya 210 lalu maka tahun. Aina marsadina. Hitaon genup. Legan behatap tagi hutap tapi saya dubatata bingat kita ini. Jadi beda suku tidak menjadi masalah. Beda bahasa, beda budaya. Kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Gebibui kita riap odor mendalani guluh on. Aima wujud nyata di persaninaon. Atene
adong saninata silopak, adong sibirong, adong saumatang, pakondaligan, tapi ang kodarohta sada do tenes gerger dalam artian marhite daroni Kristus ipasada kita haganupan jana aido mangujur kita ase boleh saling manupaki ibagas malas niuhur ulang meratus aido na sebut bani ambilan ni cililitan baru-baruan hasoman na sedang makan di rumah makan. Roh saninata nama pitung itu gutugu anak ni. Ya kebenaran kurang bersih pakaian ni. Wah lagi maka kita puras kon beri asal ditunin. Atau tulang songa itu ni. Atau kombasongan atau ni Shakespeare nokanayai. Malas uhur taman bere, malas uhur ni naman jalo. Alani malas uhur taman jalo hot si bere ni Tuhani. Na buhay humagabi bagi honot tahu bani halak na momorluon. Aido ojur ni Paulus supaya kita saling marsirupan bani perjalanan ni guluon. Nasana terbaik, jangan dipaksakan. Ay masih tunggu galangan ay pe sangga membasa galangan ay ulang halani paksa ini tene. Tapi di dalam ketulusan ikhlas bersih diuhur atau konma songon daya tahun ni Shakespeare na ulaki ibagas semalas niuhur nama beri pakon nama jalo deberiap mermalas niuhur haganupan ilobe-lobe ni Tuhanin. Amin bertonggo itu. Kasih mabamu Tuhan. Yujur hamduhan hamil marsitupakan. Aidona yujur ni Paulus. Semua kuria Makedonia. Sido halanina bayat sidia. Sir-sir manupati kuria na Jerusalem. Na idohan amin. Bahat do situ paku yung na kotik-kotik behan nami hujay marsi bere-bere. Uido kabi gulmain elit Tuhan. Namar na na dong. Tentu uido pang berede. Jana nami ang uutik pesi bere-bere nami. Nasa natarbain, ibagas pusih diur. Sedo mangutik-utikila. Ang gusto na ay hampir lang harus sukukam. Apalagi iponokon na diba songon Ananias pakon Sapira. Talardo ba muna dong ban nami jana hunjay do nami boy berbagi kubani hasoman nami. Ay do tunggal Tuhan na umbamudo ganupanin dari Tuhan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Aido motto di gulong namin na magirikokam. Alanay pasupasuhaman namin asibuhi kami pasupasu hubani hasoman namin daligan sanina namin. Kadibat sanina namin agiba ni panorang parpudion masa COVID, pandemi COVID-19 mau ekonomi. Nahap kondoya di Tuhan. Jana pemerintah nami ididah doai. Masih songon na dilema sipata. Ibuka daerah wisata ningon berkembang COVID kuma. Apa ini ija ada pasarian dinaligan. Asih tunggu kanami di pemerintah nami bilabin beriham kebijakan mengatasi pandemi. Asibuihan namin marhujoy-hujon. Ay duhuma na itsanang kon pamarentah. Ang golito makopit
ekonomi pasti bangkit. Halanya Tuhan pasukan pemerintah nabi lagi sedia para medis, dokter, pejuang kesehatan di garda terdepan. Semangat sedia Tuhan. Ase hamalumun mana jupah. Jangan nabi selaku rakyat tetap taat protokol kesehatan. Aidu unsur muhuban nabi mentaati aturan di pemerintah halani nahum bamudo pemerintah ini. Nah, mau mana dia gadupan le Tuhan paguri ni kuriam. Berhiti unsur muon atau nabi maka kami tetap terbuka untuk saling menolong satu dengan yang lain. Nah, sana terbain hanami, sir doa nami Tuhan. Alane pasu hamba nami, berkati gerejamu supaya menjadi berkat buat anggota ini, lagi bani lingkungan. Termulia maham Tuhan, nado perlu lebih menupaki hanami, ibagas Kristus Yesus. Amin. Jadi amin hunita may Bapak Inang ambilan nama liar. Jadi halanyai mendoring mahita. Haleluya nomor 142. Kusiai holi masuk kita ma doa sapat. Dope nasihati bai pesta parujuko danu pansi perdusai por saya sirahana ainai bata mandilohan kubanihan sonamai Hamlo idilona ibata
Amanungan ukur tabi mambungge pangutami atong sayulang engkarbe kangihon pardiloni ay nay bata marpiyohan alanian sayro maha sayro usurga hamro. Ya, pasada kita hurta ase sadahita ibagas tonggo. Marulakulak hanami makatahon puji-pujian pakon terima kasih hubamu Tuhan. Halani mangahap do tong-tong hanami bani hagenup pakop kopionmu bani genup panramotionmu Tuhan. Boyo pe hanami mandalani ari-ari nami mamuji pakon pasangap kon ham marhitei pasu-pasu nadop iberemu jana ibagas pangarapan tong-tong dohanami yakin jana persaya Tuhan. Saya dong ope pasu-pasu nasiol berekononmu huben nami. Bornginon pe Tuhan, ipuji pakoni pasangkap kanami dogoranmu, marhite partongguan nami, sektor sada, 2, tolu, agi pe Tuhan lang boy hanami, pajupah bohi ibagas partongguan nami Tuhan, tapi persaya doha nami Tuhan, hadir doham bani partongguan nami on. Terima kasih huma Tuhan, bani bornginon dom maijalo hanami hatamu, paingatkon hanami, ase tong-tong hanami marsi pardiatean, marsi urupan, janah marsi bere-bere, ibagas haganup, ahana dong ben nami Tuhan, halani hamdo mamambere pasu-pasu ben nami. Tuhan terima kasih mahuma hubamu, iberi hampan orang ni, pandita nami Tuhan, nalaho mangidangi hanami marhite hatamu, pasu-pasuan mahuma pandita nami on Tuhan, ibagas hatua on ni pe, malas suhur nami beri hamdo kesehatan, mangindo tong-tong hanami Tuhan, ase tong-tong maberham kesehatan hubani pandita namion, ase tong-tong ya margogoh jana semangat, nalaho mangidangi hanami jemaatmu. Tuhan, bani bornginon yondos kakanami Tuhan, jana itegaskon hanami use Tuhan panginduan nami, nadop ipindo hanami, bani kebaktian nami nari minggu Tuhan, terlebih mai, hubani hasoman nami Tuhan, nanuan, ibagas pergumulan kesehatan, hubani hasoman nami baik piai na irawat i rumah sakit sonai huma na sedang pemulihan Tuhan aima nyonya Periston Purba Borusion Turi sonai huma nyombah ai Noel Purba inang Ramlina Purba pakon piga-piga hasoman nami naligan Tuhan Bapak Ajis Saragi Wilfred Saragi inang Hermita Uli Artasinurat Gremi Saragi Hermanto Saragi inang Arpina Saragi inang Situa Abina Boru Simarmata, Bapak Situa Wanto, inang Situa Lesmariani, Bapak Opsinur Simarmata, Bapak Tuahman Pasaribu, Bapak Marsen Sinaga, inang Nursiah Boru Hutajulu, Tuhan yang deskok kanami haganup hasoman nami on Tuhan. Ahape namasa bani sadia sonari Tuhan, holong ma atemu roh maham Tuhan, bereham mahamalumon, hubani haganup hasoman nami on, ase margogo humasa dia Tuhan ibagas mandalani ahana masa bani goluh ni sedia sonari ase parohkon atape patambahkon keyakinan pakon hapor sayaon matongtongin hubamu Tuhan anggo hamdo namar kuasa bani parguluhan ni sadia. Bornginon pe Tuhan itangar hanami do barita huma humbani piga-piga hasoman nami nanuan huma ibagas parnaburitan sonai huma ibagas na perawatan. Hubani nyombah nami febe lumban gaul Tuhan nanuan sonari irawat icikini halani naburit DBD. Romaham Tuhan bas Tuhan. Aseboy podas malum niombah namion aseboy riap usepakon hanami Tuhan nalaho mandalani parguluhan nami siganupari. Sonai huma Tuhan hubani keluarga Bapak Joni Purba pe.
Nanuan itangarhanami Tuhan, paimahon hasil swab. Harap uhur nami Tuhan, hadir ham, berham, keyakinan jana pengharapan hubani keluarga on, apa hasil ni Tuhan, aseboy sadia mandalani haganup perawatan ibagas keadaan ni sadia sonari. Tapi harapan nami Tuhan, sayando harmanamin hasil swab ni sadia Tuhan, boy negatif. Sonai huma Tuhan, itonggokkan nami dohoma, ipangindohan nami hubani keluarga nyonya situa Yuliarni Purba, sonai huma pakon opung Jessica pe Tuhan, ase tongtong sadia ibagas nasihat-sehat, bani situasi sonarion Bapa. Tuhan hubani nyombah nami pe huma, hani tambun 1000, pakon haposan tambun 1000 pe, nanuan ibagas nahurang sehat, holong atemu Tuhan, ase berhama tongtong hamaluman huma hubani nyombah namion. Sonai do huma hubani inang Tuhan, aima inang lamrina boru purba, aima nyonya situa ler siman saragih. Tuhan, ibagas pengobatan rutin ni inangon, harap uhur nami Tuhan, ase roh kam memberi gogoh bani inangon Tuhan, ase boy idalani pengobatan nin ibagas nadiar, ase parohkon hamalumon min, jana parohkon malas niuhur min hubani keluarga Tuhan. Tuhan ipangindohan nami huma hubamu, hubani opung Priscilla boru Panjaitan, nado memulai pulih Tuhan, ase tongtong maham hadir, ase boy roh malum ni orang tua namion. Sonai huma hubani opung Esther pe, nanuan ibagas nahurang sehat Tuhan, holong atemu Tuhan, ase marpasu-pasu ham, ase boy tongtong, roh sehat ni opung Esther on, ibagas hatua on ni. Bapa sonai huma hubani sada nyombah nami Christine boru silalahi, aima parumain ni situa tumbor si marmata, nanuan huma isolasi mandiri, halani COVID Tuhan. Tuhan beramu huma pergogo, beramu mahamalumon, aseboy ia mandalani isolasi nain Tuhan, aseboy parohkon hamalumon tongtongin hubani niombah namion. Tuhan, bahat pergumulan ni hadapi hanami Tuhan nuan bani namasa sonarion Tuhan. Holong atemu Tuhan, harap puhur nami ase padoh kamma tongon namasaon Tuhan, padoh kamma pandemi kon han tongah-tongah nami, aseboy hanami mandalani ari-ari nami, ibagas nadiar Tuhan, boy hanami pajupah bohi pakon hasoman nami, haganup memuji pakon pasangapkon goranmu. Holong maatemu Tuhan, ase hadir matongtong hanami, ham ibagas haganup pergumulan nami marsada-sada, baik mai bapa, inang, sonahima orang tua nami nadom malansia, orang tua nadom mabalu, sonahima hubani nyombah na tading maetek, hubani pemuda-pemudi nami, isepe Tuhan, hanami na adong i sektor sada 2 toluan terlebih, ibagas masing-masing pergumulan nami, holong maatemu Tuhan, ase hadir matongtong ham, ibagas memberi hanami gogo, ibagas mandalani pergulon nami si ganupari. Ijon humay tonggok nami do Tuhan, Bapa porhanger nami, nanuan ibagas tugas luar kota Tuhan, perdalanan do mungkin nuan, handuri hupekan baru, hama tongtong humamak kasomani Tuhan, ase ibagas tugas ni pakon perdalanan ni, boy iya ibagas na sehat-sehat. Lang lupa humanami mangindo hubamu Tuhan, bani sadarion ulang tahun do pendeta resort nami, Pendeta Juniaman Tawar Saragih, ase hama tongtong memberi kesehatan, panjang umur, janah haganut Tuhan ahana sinurahon ni pandita namion, ase boy matongtong in Tuhan, ibagas pasu-pasumu, boy dapot si haganut ahana sinurani uhurni. Tuhan boy open na sihol pangindon nami hubamu Tuhan, tapi yakin doha nami Tuhan, persaya doha nami, ibotoh kam doa ahana perluben nami Tuhan. Holong maatemu Tuhan hadir mahami tonga-tonga nami marsada-sada, ase boy hanami Tuhan marmalas ni uhur tongtong, ahape nama sabani perguluhan nami. Ibalik nin haganup Tuhan perlobe, huma ipanginduhan nami, ase sasapkam madosa nami Tuhan, ase ulangin gendo mangambat pasu-pasu mo nasiol si berkonanmu ope huben nami. Terima kasih mabamu Tuhan, od matonggo nami, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoring mahita use kumbani haleluya nomor 457 doko siya holi masuki hita ma doa kumbani tonggo kumbani tuan rumah.
Kolong ni Jesus manggonggong ganop kuria napatota kong hasada ai dameni maman rahut paruhu ranta hidopuhu ni batar-batar tai dameni maman rahut paruhu ranta hidopuhu ni batar-batar tai. Riak mahita sa martagak bagay damay na hubay-hubay pangarapan tumbay jani atarida kami asumani marpangarapan tumbay jani atarida kami asumani. Patadahita uhurta martonggo mahita. Ham Bapa na isurga na ipuji isombah kanami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus jopo kanami. Patut hanami martarima kasih Bapa bani pitah dear layakmu Tuhan na memberi kesempatan benami bersekutu memuji pasangan ham janah bersekutu hanami Bapa khusus ni Sektor Sada 2 Tolu GKPS Cililitan. Malas uhur nami Bapa, doma idodingkan hanami puji-pujian nami. Doma itangar hanami Bapa, parmahan nama dear. Jana doma isut hanami tonggo pangapiton. Janah tong-tong homa Bapa ibereham hatamu marhite ambilan Bapa. Terima kasih mabamu Bapa. Woi matongon Tuhan, partonggoan namion memberi semangat ben nami. Ase malas uhur nami, sonai homaniham Bapa malas mauhurmu manjalo puji-pujian nami. Tuhan martarima kasih nami homani, bani hatamu nado pitngarah nami na ipadas ni pendeta nami. Ai ma Bapa ase tong-tong hanami taling berbagi, ase tong-tong hanami taling mengurupi Bapa bani parguluhanon dengan tulus hanami mengurupi hatoman nami. Terima kasih Bapa. Marurat marbuah mahatamuin Bapa bani perguluhan kami. Tondui munapasing matongtong marforja itong asongan nami. Ate boy idalan hon hanami hatamuin. Tuhan martonggohan nami bani ganup pergumulan nami khusus nila adong sektor Sada 2 Tolun. Buai pergumulan nami bani panorangon Tuhan. Baik mai pergumulan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, sonai huma age mendidik nyombah. Ubamu yang doskan hanai Bapa, urupi ham hanami, mampuhon ham hanami, cukupkan ham bani ganup kebutuhan nami Bapa. Ai ham data Bapa pangurupi ben nami, ubamu data hanami marondos Tuhan. Sonai ke Bapa martonggo do hanami bani situasi sonarion Tuhan bani Covid 2010 siahon. Sering do hanami mabiar janah gobir Tuhan. Kadang galek doha porsayan nami bani situasion Bapa. Tapi terima kasih Bamu. Halani tondimu na pasingin menguatkan hanami Bapa. Tolong ataimu Bapa. Berham semangat benami. Berham gogoh benami Tuhan. Lawan melawan laboritin pengon Tuhan. Tolong ataimu mengidahkan nami. Tuhan martonggo mahanami Bapa. Bani hatuman nami nalape dihut partonggoani bagas bornginon. Ubamu homai yondoskan hanami si dia Bapa. Ase paingat ham use bani minggu na roh. Tiap hanami use bersekutu memuji pasangap konam. Asih dapotan gogoh kanami Bapa. Alani nama nangar hatamu nama memuji-muji ham doa nami mendapatkan gogoh bani parguluhanon. Sunai hamani Bapa itanggon hanami secara umum ke KPS ngadongi i Indonesia on. Sunai resort Cililitan, susti ke KPS Cililitan Bapa. Bani ganu permasalahan ni ham tong-tong nama masuk-masuk. Itonggon hanami Bapa PHMJ, tonaya ge situa sama pengurus-pengurus sektor age ketua-ketua sekti. Oh Bapa, hubamu indus perhanami
Ate hamma tongtong na mere ak kebijakan kepintaran bani sidea. Asya boy tongon iluluhon tongon Tuhan jemaat on. Namar habiaran hubamu. Jana tongtong boy membere mas nyuhur bani jemaat nami. Tuhan, itongkor hanami ganup si paruga si bagas bodarion. Terima kasih bamu. Mulai dari parambilan si paragenda, si bondo tapaat, si bondoding. Tuhan tambah hampa pasu. Berhampang toh mas semangat untuk lebih lagi melayani kubamu. Oh Bapa, bangsa nami pakon negara nami tong-tong humayan dos kon hanami kubamu. Mulai pemerintah nami tingkat terendah das pusat Tuhan. Lo jado tongon siria Bapa lama memimpin bangsa nami on. Halaniain dos kon hanami mati dia kubamu. Berham kekuatan kebijakan kepintaran na kubamu Bapa. Asya boy tongon ipinpin bangsa nami on. Hanami perakyat bangsa Indonesia on Tuhan. Aterahan nami pinpin. Asya boy marhabiaran hanami hubamu. Bangsa marhabiaran hubamu Tuhan aido tiol ni nami. Tongon Bapa bani situasi COVID 2019 hon elek mangindo hanami hubamu daw may hutunga-tunga nami Tuhan. Sunai Bapa martongkol hanami ibagas po darion pe law istirahat mahanami. Hubamu maindos hanami istirahat nami dereham may istirahat na tempur na Tuhan. Janah panglopan gogo na baru marforja nami patar ibagas na sehat jorgit hamani Bapa. Bahat namin sisutukan nami Tuhan, lubi-lubi mo lang tersutukan nami Tuhan, tayo butuh kam doa na perlu bani perpuluhan nami. Percaya doa nami na terbaik, icukupkan ham do ganup ben nami Bapa. On matonggo elek-elek nami Tuhan, janah tempurnahon ham matonggo nami on. Ibagas Yesus Kristus si hop nami. Amen. Mandoling huta use, haleluya nomor 404. Sambil patupu hita ma galangata, dopo siyay holi, tidu bandita ma bani tonggo pasu-pasu. Ganu paridoi tahun hutau ciholdo hudo ding pondoran ham Tuhan nai batasai puji doa halani haganu layakku ham artana harga koltiku jolomi kumbani nahinan ham dotong nai bataki bonani na dear rosi sadokani panondang nalihar bai ganuk nagolapi Satamu do Tuhan ku pindah hinuan bahen sulu bai perjalanan ki pitaham hasai namam boto izin ahana hu porluhon Tuhan ham artana harga poltiku jolomi kumbani nahinan ham dotong nai bataki bonani na dear rosi sadokani panondang nalihar bai ganuk nagolapi Iya, bekam Bapak Wanita. Mic-mu Wanita, tertutup Be. Mic-mu, mic. Doma, Ya,
Ya, untuk kita magalangata martonggo mahita. Hantuan bata perkolong hati anja perjuk ni urbagal. Puji-pujian apa terima kasih mas sembah konokon nabi hubamu. Halidum ondos hatamu huban nami. Saya pergui hama kanami mendelankon bani gulu nami siganupari. Saya pas-pasu hama haganup juap-juapmu. Nagawi perhatianmu pada sekon hatamu hubadi haganup jolma. Agena mangidangi ibagas bornginon. Jalo anja pasal sama galangan na sembako kanamion. Lau manopaki hurja ikuriamu. Asila mengrarat hatamu. Ingat hama kumakanami pasal haganup jawab tanggung jawab nami itong-atongan di kuriamu senahuma keluarga pakon masyarakat pe ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hama galangan apa tonggo namion. Amin. Biak maita martonggo merite tonggo ni ajaran Tuhan Yesus subata. Hamba panami nena kuriatas. Saya napapasing magoran, saya roh maharajamu, saya sapa rosulurmu inaguri tongaon, songon inaguri atas. Beri hamba ban nami sedarion naguluan hari-hari, sasap kama dosa nami song panasap nami, bani dosa ni asoman nama dosa lupakan. Ulang na ibu wehambu parlajuan, lalu hamba na bani pangaku, ay hamdu si maharajaon. Pakon nagugugur apa sangapun sedukai dukani. Amin. Jalo kita ma pasu-pasu bani Tuhan tanai bata. Hidup ni urut Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niati ini bata Bapa. Apa persauran itu ina pasing ma makasumani hitaon haganupan. Dodingkun hita amin. 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 Oras, Mak. Oras mabata. Oras. Malam. Malam. Sonari masuk kita ma tugas-tugas tene. Na parlobey kubani hita sektor tolu tentang pengumuman adong do bani grup ta yari hurta tene se tolo hita maganu panai ibagas malas nihur. Terima kasih mak. Serah panai bani sektor sada. Ya, terima kasih Boto. Jadi parlobi atau nami terima kasih bani Bapak Pendeta Bermata. Terima kasih Panji. Iya, amin. Oras saya. Luar biasa, panjang umur dan sehat. Tuhan berkati. Amin. Ya, terus satu menami sektor tolu. Baru nado mama nonggohan hanami, Tuhan berkati. Jadi tolong doa siapa keluarga nami. Kembali sektor sada tuga-tuga anggo Noel Purba ai do mamulak ya kemarin hari Rabu. Tapi masih isoman, tapi secara sitipiliu sudah lebih baik. Tapi anggo inang ai masih dirawat di atlet. Mudah-mudahan swab yang kedua nanti dia bisa negatif, bisa pulang. Lima berita humbani terkada, terus anggo nalega nai, langdong. Terima kasih Mbak Nami, Tuhan berkati. Lanjut mau Bani Nasyam Boto, sektor tolu. Ya, sektor 2 mak. Ya, salam obat ganupan, salam sehat mak. Nenur nami humbani sektor 2 pe lang paladong tuga-tuga biasa-biasa saja, cuman tetap ya taman nami terima kasih uban nasiam namangidangi batta bani pertongguan berminon sunage ubani tulang pendeta Edwin Singermata. Terima kasih. Tetap kita songonai serni PMJ melalui sekretaris jemaat Tubata asli tetap kita menjaga protokol kesehatan
Ya riap kita homa mangindo pangurpion bani Tuhan ase ulang be namin bertambah khususnya hubani jemaat GKPS Cililitan ando aroma terhindar bani virus COVID sonarion. Marani nur nami langarong pala bue bani sektor 2 Tuhan memberkati horas mabata. Ya, nah terakhir nasyam Bapak Inang kita ganupan kuliah GKPS Cililitan sesuai pengumuman nih PMJ hari Minggon namar Minggu kita separugas dasa gereja kunyai ganupan live streaming mai tatene. Saya masih potong kita tetap do masuk nih jam siang tepat. Nah emak serahkan aja nih pimpinan. Pembin. Halo Bang Sekjen. Welcome. Lanjut Bang, lanjut. Langdong Bang. Oh. Ya, jadi terima kasih Kubani Nasyam, nomor tugas Darion, di Artersa Pertengguata, Mama, Kubani Wak Pendeta nih. Terima kasih cuma melayani sektor pada. Teman tugas tonai yumkoni kita sektor tuh kenai, jadi mulai hari Minggon sampai kita tidak tahu poli pengen senang lagi mar live streaming mah kita loh kalau ini kondisi situasi di Coviton semakin tidak bersahabat karena subata genuk teman hatani yang bilat sebagai sudarion saya saling masyirupan kita jadi tetap buka komunikasi di sektor-sektor. Ini sangat kita Bani Sadarion luar biasa peningkatan COVID Indonesia 20.000 lebih, Janah Jakarta 7.000 lebih. Nah, jadi saya jaga kita Janah komunikasi sektor sangat dibutuhkan. Nah, tongnya petugas kami anggodong kita orang sehat lebih baik dini diperiksa swab. Nah, jadi emang harapata aseboi terhindar kita hubani pandemion. Memang langboi kita langboi lang miko hada kota don tapi masa tua kita boido ilalui kita ganup nama saon. Jadi emang harapata harapan nami PMJ asal siap-siap kita ganup tetap protokol kesehatan. Ayo mungkin nabi pada kami hari Minggon tepat jam sia ibu kita live streaming di rumah kita jemaat jadi karena nomor tugas poli PMJ di gereja ini jadi aima himbauan nami bata salam sehat bata ganup aima Salam sehat. Terima kasih Bapak Berita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Horas. Horas. Tong naman tapyo soran ni ham